zahvaljujem što ćete nas saslušati. Kao što ste čuli, ja sam jedan od novih ministara u Vladi Republike Srpske. Dolazim kao nestranačka ličnost na prijedlog boračke organizacije na čijem sam čelu bio. Ono što sam lično zamolio premijera prije nego što sam pristao da budem izabran, imenovan, jeste da i dalje moja svakodnevna percepcija moga života i rada jeste da ću čitav život ostati nestranačka ličnost i ne želim da se bavim politiku. Vi vrlo dobro znate da sam se do sad bavio pitanjem boraca, to mi je želja da i dalje tako ostane boraca ratnih vojnih invalida i boraca s tim što znate da je ovo sigurno daleko najveći resor u Vladi Republike Srpske koji obuhvata i 300.000 penzionera, 300.000 radnika, tako da je uz pitanja iz oblasti boračke zaštite, boračko-invalidske zaštite u mom resoru i veoma složena pitanja osjetljivih kategorija ljudi iz oblasti rada i radnih odnosa i penzijskog i invalidskog osiguranja. Dužnost sam preuzeo petak, ono što je moja percepcija kako sam do sad radio, a evo imam preko 30 godina radnog staža, efektivno preko 40 penzijskog, jeste da ako želimo da postignemo uspjeh, moramo da budemo međunarodno, moramo da budemo na terenu. Ja sam za 4 godine obavljanja, 3,5 obavljanja dužnosti predsjednika boračke organizacije sigurno preko 80% vremena proveo na terenu među ljudima. Tako sam započeo i ovaj mandat. Vidjeli ste da sam već u petak posle preuzimanja dužnosti odmah otputovao za Dileću, proveo 2 dana, da sam jučer proveo u Osmacima, danas sam ovdje, sutra opet u Bijeljnik, to će tako da bude dok ovaj mandat moj bude trajao. Sigurno si imao veliku obavezu, posebno je moja obaveza velika, imajući u vidu resor na čijem sam čelu. Moja vrata su širo otvorena svima, telefon je uključen stalno i mojih saradnika. Nadam se da ću imati pomoć i od premijera, bez čije pomoći sigurno neću moći na adekvatan način da odgovorim svim izazovima, a i svih ministara unutar vlade, da ono što ja na terenu uvidim i osjetim da je potrebno rješavati, tiče se nekih drugih resora, da mi pomognu da to riješim. Što se tiče redovnih zadataka, u svakom slučaju jeste, imamo prioritet, to je zakon pravima boraca. Što se tiče udruženja iz oblasti boračke invalidske zaštite, oblasti rada, sindikata, svih udruženja, znači kažem, otvorena su vrata, sa svakim želim da razgovaram. Ono o čemu ću pričati sigurno je jedinstvo i sloga. Na jedinstvu i slozi je Republika Srpska i odbranjena u odbranu otvorskog ratu i moja filozofija jeste da bez jedinstva i sloge srpskog naroda nećemo moći se oduprijeti svim ovim izazovima koji su nam i dalje na vratu i nećemo moći sačuvati ono što je stvoreno prije početka odbrane otvorskog rata, odbranjeno u odbranu otvorskom ratu. Svi smo na jednom putu, kažem opet, ja sam tu da dam ono zašto mi je ukazano povjerenje i sigurno ću u svim pogledima i svim aspektima dati sve od sebe bez obzira na ono što sam preživio u tog odbranu otvorskog rata, što i danas preživljavam. To je moja, znate, tjelesna hendikepiranost, ali ona ne može da bude sigurno opravdanje da se ne odgovori na ukazano povjerenju. Svaki čovjek treba da obavlja časno, pošteno svoju dužnost, dokle može, kad ne može, onda ide svojoj kući, a dođe neko drugi koji je sposoban da to radi. Toliko. Nestranačka ličnost kao i moj kolega Radan Ostojić, izabran mandatara Minića da u narednom periodu obavljam funkciju ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Vi znate da ova vlada ima neki oročeni mandat od 11 mjeseci, znate da je posla puno, vremena je malo i zaista ćemo se truditi da u narednom periodu kada je u pitanju naše ministarstvo prije svega ispunimo one zadatke koje smo dobili od premijera u ekspozeu koji ste svi mogli da čujete i da prije svega posvetimo pažnju razvoju visokog obrazovanja, pojačanju kvalitete visokog obrazovanja. Naravno moramo posebno pažnju posvetiti zakonskoj regulativi kada je u pitanju nauka u Republici Srpskoj i stalna želja i podrška jačanju studentskog standarda.
Nadam se da ćemo uspjeti u ovom periodu da završimo infrastrukturne projekte koji su već započeti i da na taj način pa i tako podignemo na jedan viši nivo i visoko obrazovanje, ali i naučno-istraživački rad u Republici Srpskoj. Kao što rekoh, pred nama je zaista jedan obiman posao, malo vremena, prihvatili smo se te dužnosti i idemo da radimo što budemo najbolje mogli za dobrobit obrazovanja, nauke i Republike Srpske. Hvala. Ovo je prvi dan, radni dan državnim organima, ali iz privatnog sektora i realnog sektora donosim puno iskustava i puno znanja i mislim da mogu naprijediti rad ovog ministarstva. Moj naredni korak će biti da prikupim što više informacije o direktnim kontaktima sa privrednicima, u kontaktima s Unijom konsultavaca sa Privrednom komorom, da sagledamo sve te probleme i da ih kroz ovo ministarstvo što brže i što bolje riješimo. Hvala. Ja sam Netko Horc, za mnoge sam Nežar, za neke sam ne. To je jedna posebna priča moja iz Australije, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Ministarstvo na čim ću ja biti čelo je Ministarstvo trgovine, turizma i ugostiteljstva. To je ministarstvo kako sam ja mogao da i uspio za ovih par dana da pogledam, da vidim i vrlo zanimljivo ministarstvo izazovno. Naravno, gdje god je turizam i ugostiteljstvo, uvijek ima nekih izazova koji se moraju riješiti, koji se moraju rješavati što prije. Zato smo i prethodni ministar je napravio par dobrih koraka u pravcu obezbeđenja zakonskih nekih osnova na kojima će se i dalje raditi i nadam se da ću u ovom periodu do 8-9 mjeseci ja to i završim kao i cijelokupno ministarstvo. I samo još bi nešto htio da vam samo napomenem, ako nekih novinskih ili već portala koji su napisali neke stvari o meni, a mislim da to nije bilo fair, s obzirom da ta stvar sa osiguranjem je bila takva, to je bilo osiguranje Bovar, koje u tom momentu je bilo u punom nastavu i s obzirom da oni nisu našli za sobom da obavijeste mene o tome da nešto nije bilo plaćeno, iako sam ja to uredno odjavio bio, to je bio njihov propust na koji ja nisam htio da pristanem da platim i otišli do odnosu. Preko toga je onakav kakav jeste, prema tome nisam se uopšte osjećao krivim da bi to uradio, ako sam ja nubio neki nagodbe pola, da nisu pristali, na što i ja nisam pristao na kraju treba da im to ili to ne bi a vjerojatno ne nikog vas. Evo, toliko, hvala vam najljepša i živim se. Porodica omladine sporta, u petak sam preuzela mandat i trudit ću se da svojim radom opravdam mjesto na koje se nalazi. Hvala. Na kraju vratit ćemo se. Redovnu sjednicu Vlade Republike Srpske. Ono što smo najavljivali u svakom smislu te riječi, sam samo premio na novi saziv Vlade, u toku ove sedmice i sastanci sa svim šefovima kabineta, sekretarima. Napravit ćemo opet jedan protokol, pravit ćemo sistem i ove transparentnosti nakon svake sjednice Vlade, da se obratimo javnosti, da javnost zna šta radimo, u kom pravcu radimo, kako i na kakav način će biti naš odgovor, a evo, želio bih reći samo par stvari i vjerojatno predupitati ili predprijediti neka vaše pitanja. Čekamo pismeni otpravak odluke u samom suda Bosne i Hercegovine, o tome sam već govorio nekoliko puta. Oni nemaju pravo da odlučuju o ustavnosti Vlade Republike Srpske. Tačka. Sve drugo o čemu se priča su špekulacije, političke priče, odluke Skupštine mogu ili ne mogu, ko je imao pravo, nije imao pravo itd. itd. O ustavnosti Vlade Republike Srpske ne mogu odlučivati i tu je završena priča. Isto tako sam upoznat da je danas ponovo klub poslanika, da se dobro razumije, DF-a ili koga već, ponovo se obratio Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i ove Vlade i opet mene kao mandatara i tako dalje. Mislim, moram se nasmijati, ovo uopšte nije smiješno, ali je rad pod takvim pritiskom da ovo nekada, vjerujte mi, izgleda kao iz nekih naučno-fantastičnih filmova.
Takav pritisak na Republiku Srpsku samo slijepac ne vidi, ali pritisak na institucije Republike Srpske, vjerujem, s ovog mjesta vam kažem, apsolutno sam spreman, ne samo sa pozicije premijera, nego i dok sam bio ministar i bilo šta drugo, otići ako je to u interesu Republike Srpske ili ako to dogovore političke partije koje čine skupštinsku većinu ili bilo šta drugo, neću vam reći šta je moja lična želja, ali ne mogu da shvatim i ovo mi stvarno daje takvu jednu dodatnu energiju da ovi, neću koristiti ružne riječi, da ova grupa koja je to podnijela nije sačekala pismeni otpravak presude. A ovo znate iz kog razloga govorim. Mi pravnici tačno sačekamo pismeni otpravak presude i u dispozitivu te presude jasno i nedvosmisleno mora pisati ko, kome, šta, koliko, otkad i dokad. To niko nije vidio. To vidio neko od vas nije. Jel uspio neko od vas novinara doći do toga? Nije. I ovo samo govori kolika je ta želja za pritiskom i kolika je ta želja, oni su nelegalni. Ja sam cijelo vrijeme nelegalni primjer. Cijelo vrijeme, od kako sam došao sad i ove vlade, sam cijelo vrijeme nelegalni. A sve funkcioniše u elementarnom smislu te riječi. Sve funkcioniše. Mislim, nije mi jasno, mislim da je čak jednim dijelom i opozicija to pokazala na zadnjoj sjednici Narodne skupštine, da napravimo ono samo uništenje i naravno kasnije su svi pobjegli. Jednostavno, ova vlada u ovom sazivu je krenula, ne kreće, nego krenula i imat će jači tempo od onog saziva. Idemo još 3 stepenice niže među narod i da budemo s narodom, da pričamo s narodom, da pravimo povjerenje, da radimo transparentno, pravimo sve odluke u interesu svih građana Republike Srpske i ova vlada će obilaziti sve lokalne zajednice i ova vlada, bez obzira na političku pripadnost bilo koga, to apsolutno nema nikakve veze. U ovoj vladi su 2 ministra koja su nestranački. Možete špekulisati šta god hoće. Oni su nestranački. I normalno je da će sjesti sa mnom, ali će isto tako sjesti i sa nekim drugim. I oni će svojim radom pokazati to, a neće im neko osuđivati unaprijed i praviti harangu. Dok sam premijer, ne dam da se pravi haranga na moje ministre. Od kolegice koju je neko uzeo u neku normalnu atmosferi i slikao. Pa mislite vi da ja nemam nekakve fotografije iz mojih mlađih dana koja je neprimjerena. Sam ja znao da će biti premijer ili da ću biti ministar. Pa sam se negdje mogao slikati do pasa, sa flašom piva. I šta sad, to treba da bude osuda, da ja cijeli život nešto ne mogu raditi, ili ako trebam nešto raditi, pa ćete vi meni reći da ja nisam dostojan toga. Pa trebam uzeti ja vaše ili nečije druge fotoalbume i naći neku foto. Tako da, sve to nema veze sa suštinom. I da završim, ogorčen sam s ovim što se desilo u Tuzli, ogorčen sam da dođu strani državljani u drugu državu, da pretuku nekoga samo zato što navija za drugi klub i zato što je Srbin, da to policijske službe strukture nisu spriječile, nisu preduprijedile, nisu imale te informacije. Povrede su ozbiljne, koliko sam čuo, to sigurno ne doprinosi sigurnosti srpskog naroda u federaciji. Isto to da se desilo u Republici Srpskoj, isto bi reagovao. Razgovarao sam i sa predsjednikom izabranim, koji ćemo završiti 8. gospodinom Karanom i sa ministrom Budimirom. Mi smo u Republici Srpskoj, do sada su naše političke strukture spriječile nebrojeni broj tuča između navijača do koje su došle operativnim radom. Ovdje pričamo o činjenici da je neko u tranzitu i da samo sleće u Tuzlu i da dođe neko iz drugih država i da nese tako ozbiljne povode. Osuđujem ovo, ali isto tako pozivam na maksimalan razum u ovako vrijeme turbulentno, ponovno se dešavaju i priče i svjedoci smo da postoji taj nacionalni naboj ponovo. Svi ćemo se udržati od bilo čega, ali ovakve stvari osuditi nećemo se udržati od osude, neće se praviti nikakav revanšizam. Jednostavno pozivam i sve kolege u federaciji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, pogotovo u Hrvatskoj, pozivam da ovo osudimo, ovo nimalo nije bezazleno, nečije dijete, nečiji sin, nečiji brat je pretučen sredstvenskog razloga.
palicu. S kog razloga? Moramo se dozvati u pamet i ne daj Bože, ovakvi incidenti mogu baš napraviti neke neželjene stvari u široj društvenoj zajednici. Evo, toliko. Kroz pitanje